o nang kaniya ito. Bago kami malisokan o sarisokan karos, author o kabinet, kariyang kabinet, speaker o chief justice, and state o local government karos. Bago kami sumasakan bagian dalakan, meron sumas o bagian dalin material ng Wayne Malining. Bago kami papapalitan ng Humorsokan Cruiser. Wow na o karas na Kristo kaya niyang kapayata o kasaramawan na kasapalin Isosek. Isosek imembeli karas na Kristian Chambers o Nasmirin Chambers and Krista. Asal saya ban kecil dan dulu recengata sebelum dia program Ranwatch, oleh juga yang tiga awal. Kecil, eu benet akuran sama saya court, o kabakap iban patroan saisan. Main sama court, nagadiniya soldier, kaun na pala kenal ng o sampa, il nagadin sa palman keroson, lingan o wow. Nabil uyak kaunin kamarayan ng Mariel. Sangi takatan marayan ni Mason Cup na lawat. Sa pataway sa obalapan kirongi. Nandiyan baswat. Pwede sa pulmar kasanti na skulin Lukop. Ranwat sa pataway tinodan kit kapinila. Pangkubra na nila. Pwede nalirayan solbar walo, may rain marakapukat o pinakapukat, patrowan ng lanchi o kain sa kalat takakayo ang ka-school ng elementary, taan kawitin court na isaraw.
Sebatawan kaki, ren katin kapayata, o kasarawiala ranwat, katin kapayata, o kasarawiala irain latan kasibul ranwat, o katin kapayata, o kasarawiala kit koros, katapala pan kuromi ranwat. Main samar kot labalab, sebatawai sekalai kami, niwaw, nimaranak kaon, Yesus Kristus, Naging katinyang kongi o ngay sarawi, katinyaya sa kakaon, kot na jaman, ara hindi koros populato. Kalangan para sa kachti. I shall say I shall welcoming remark sa karata kasam o mga bago ko which the PTA President of School which Mr. Harwo Simon. Kailangan tutulong siya. Ignore. Mga kailangan ng Diyos. Muli pa soda. Wow dia. Kalau masay kayo patuhan ta. Wow dia kailangan mo. Mampakya aja. Itu pangkawal sa masayan. Kasi muli kayo niya. Cuma langsung otomat. Yung kopi pagi dah sebulan, kerana ini putih terus. Maka saya masuk ikan, baik mungkin beraya. Supaya menarik dunia, masukkan. Dan kurang lain. Kayu naiman tolak, panik susah sebetulnya. Bermangi naik, meyang paton, pagi tak. Kaya atas kemudian Lukop sama dengan mereka sama lah dan mereka ikut mengayaman yang kata-kata syarikan mereka ilai pertolongan tak kenal ramai mereka memang lebih kami pertolongan pertama dari Tuhan Yesus. Saya tidak boleh penyerahan. Ini sekian tetap may patuan yang terbaik. Saya yang lain, tahu sini, kalau kau sini, dapat sini. Dan may patuan yang kami tuan. Malah sedikit mereka yang lain. Kepada kalau kerangan malah yang usia pada orang ramai. Jadi orang mau kemana tiga, oh meningkat dalam mana? Oh kemana? Orang ni, oh isinya kan lepas tu, ada bukti orang masyarakat meduk untuk orang normal berkata jauh dari terang. So demi orang lima patungan, kemudian kepangkat kawin cengkai, kau yang kita tahu rangut, kemakainya rangut. Hari cuma kau, mereka pesen itu lima patungan, yang kurang lagi. Cuma bawa, mereka berapa rangut. I spend my time on 8 years. Baru-baru. Bagaimana saya kena? Saya pantau dah murun berkuasa sempat payu. Saya cuba bangat. Saya pantau bangat. Saya pantau senaman mau. Rawat education yang saya bersempat. Saya sudah working. Saya dah lepas temu.
Kata may nanti yang banyak betul tay, wana may tetap. May banyak persiap dapat, biar tay persiap. May pengen station kompen, may bangga benda, may pandapser, may pasal patah, may pasal apa. Itu dia may macam-macam mau. Kalau may jalan, ansukan, sumber walu may jalan, may patut kerana sumber. Saya jangan kemat kok. Ini nomor yang kemarin, berjanji yang betul kalah. Okey, teman-teman tak. Okey, anak-anak motor lucu. Sudah lewat 5 patuan. Jual mau ni kan? Kita sedang kami patuan nyata dicapai. Patut terus down. Dapat dia PTA 10. Dan berikan sesuatu lalu pun dia. Itulah yang tetap. Mengenai sopan ini sudah dapat. Mengenai macam berapa sudah. Also, kalau ni kau nak bicara yang sopan. Pembeli kat itu kamu main. Dari kat itu kan. Kalau itu ikan dari juga sekarang. Bagi dia kawin. Mereka dulu punya berapa. Tinggal borong kat. Kalau ramai, peniman sedikit peniman patuan sukses. Cuma patuan mereka ini sudah kawin kami ini. Ada. Kalaunan ko PTA President, Associate dan Pit, para mga sakarat tawad mga special remark sakaratan kapit o imedugayang acting manager development mo madalinim Mr. John Rensley. Unehan patuan dia perform itu dengan program. Bahan pacan kurkorus yang mulia itu sekarang wow, tapi kau nak buat sama saya. Web sakit dan pakai dan sesuatu nol dan sesuatu saya. Yang penting nanti pas buat rawat. Saya yang kawawi kalau biuyawi and compare balance to the go. Wepi we patelin met equal sakaratan wa kay pwede kan istaw na mark in we sanagan ikan nang kani Nakalat sa Moroccan Intelligentsia Olesyo Diyan Kertman Jampas Frankfurt Nanakas Servisyo Where we look towards Itumal sa karatang wow and Tokomere Sulbok Yang umito sa umas Dalian talent Usap limaw Nawiyat electric karyawan. Waktu wasaksian keluar, main cuma nanti langsung mengawat. Main cuma luar untuk patoyan selain memusulat. Oh, cuma luar patoyan. Sumpawai dan UCCP Mumbai menjadi one senior pastor museum senior atas itu. Itual wow toror and Bill Patoyan right William the novice class very low staff national government Isla William to staff in the present Pachel singkat na may William to galit panela may mapatusan William to karakter basic wow Itual wow, Patoyan, Lelet, Senator Brown, William television, television, and so puede estar número de
Sarap yan pasensya na mga buwas ko. At niyo yan na application natin yung mga mo. Ito ang pilkato yan. Manono. Principal yan na yung patangkan. Ward na uya, DJ President na Pilipinia. Nakatayan, wawat ang tokal. Sa Pulimatay, kahit yung Filipino Speaker ng Hangot, may sumpaan sa Pula, Mr. Robert, Patapuan, Palo. H1 Wang Toro Rasamben, nakanto ko, ngayon, may pinipawano, ititiyan, Gan Mulyanti, Opsin Balik na Tagakaran. Kapatrayan, Opsin Speaker, o Songkopong, Manulokong. Sa Pulimay, may office, Elway, Oya, at mga Katun. Dahil Katun, may sabot, yung office ng Katangkan, Open Ailay, PTA, kasi tayo po nagkaman. Kasi mo ito yan, kung niya, wala siyang ng program sa Katun. Katun may Patrowan to, ang rasyo, ano, simuin matalalim, right mo, Katun, o Ranmaw, Tayamaw, o may Ipatrowan, kaunang patak, may sa wasinasyo siya kapagay rin. Patron wine, Patrowan special remarks. Niyawanak, ang kasalita, ya kasampan, ya kataran, ya panalay, ang nakatulog sa ikasirahan. Kaya patapat, o ngayon, nagkasikasabi, o kacay, na buwagkat, na PTA President, Patuan na mga Dayanga, karatanan, tagal, kayaan, patutan, kami serita dari may pangkuray, masyon, pamagalaw, kang koros ko yung hansa. Ibang Patuan, ay itumal sa was ng program ng Rangon, tumungol takas silu. Ewa ba ang patlo, lupasay. Tuwacho na, President ng Asyo man, uyak, Capillata, Openta, Merchmon, sa Pilipinas, Kapese, yang Patota, ay kaul, dan isotiyan sa Pilipinas. Isotiyan sa Lalapta, ibuya-buya tama o sa Kapilita. Kung ang mo'y, uyak sa patatin Lukop, niyang uyak o school ng mo'y ko, o ngayon Patrowan, yang dapan na school ng Olympic, nag-keep sa rin school ng Katalimim, ng Olympic na nasunod. Masa nila. Ibang patro, pagsay. Mas ng parpit, tuwapit, isisa puno. Kampung wet, June, Isakweo. Yang kasapit, weta, tanong tayo kata. Nan muevo, wala ka kayang kandil. Walang tuwampay na sa uwi matalini. Espalda, nagkapisaleta lang, niya uya, kaunong busa ko kalapay. Niyolo, natan taraway siya. Asya mo, imat taran school inuwi mundo. Rano, at kasapon, pwede naman niya tuwampay ng taro. Nagpasari ito na schooling loading kung paano patutuloy na Spanish Board. Iwas sa sinasabi. Kasaleta, uwan kuwaitan. Iyan, o patrawan rin, isa kasray, kung patangakan, patrawan ta. Siyempre, the percentage lang, patrawan siya na way. Ay mangi, Aso, ay tuwan sa patakin ng kawalo. At ilan yung tagay yung naya, paskukitan ko rin siya rin. Marangon kaya sa patakin. Kaya lang, Professor, late
Dapat meningkatkan laban-laban main ini di honorable Wilson kali ini. Ola Cup kate. Karo Wilson promoted. Sam sumpata kingkawan yung tamun patola exhibition. When William Lauren Peterson, dengan Sheldon Katanana William na retuano iksen kacinto na school kung patuwanan sa pataman patuwan na siya ng nempelaw percentage law school effects Dariyaw kanso man sa botera ikat patuwan patapat ikan patuwan masih Anwat nan siya pinakoros nan pet pinakoros kalian office dunia masih kong kayo at patawang saling peras iya masih kong kayo patuwan o isinong tapi patuwan pagkakiti selling mga nakaw inamalan Termot sa taban katawang sa kabawal ng mana. Tapi paano may what may para all only kung patawan na pwede may mangin o patawan niya itin kami patawan mana ka pansang ray len ray asyong ban selim mana ka pansang susurasan ng palwarya pinakap ng nasalin pinakap at susuralasan ng panwar nagwadarano at patrumumay nanisyon pa ulit kami ng patruan siling mga nakap galing mga nakap na bilang palurin at taulan susura na kasalayong kay Ranwood, panayin yung kumain makasasabot. Tama kay kaya inpuan at kay Ruyaramas, pangkir ulaw siya. Nagpatuwan, Ranwood, inpuan polo, kasalita, tapen kamaray, school, at kay Parola Ranwood, isang-isang inpuan, minimum, eupenis, Kaita o Kuwaito. Selling mana ka, selling pay na ka, pansura. Orang lapar rangot, di patuan ka, esor pansura. Man, okay, tapi sompat apa dengan Indaksang niya sompat sisa-sisa. Ipekalik patuan, di patuan siya. Ilang, school sorting rangot, sompat sisa. Kap oleh school yata asyo में लेवल सोला school patola yang school ya so bata Sion ini orang mai ai kanai ne sa poliman kiyo tumalo kiserikan na kasama school sote ira sote na kan tawalan ng school Jota sale memang dua tanah itu, buat lain. Mereka kamera, bangun, mentope itu nasani patuan. Muaman ke, tamat saya patuk sini ke, orang bangku itu buat bangku kita. School sudah bangku kita bangku kita kapai. Tapi school sudah bangku kapai bangku. Mereka mereka kamera, all noya, pengadaan pasal, patuan tanah ini na, ranwat juga kayu kayu. Amuin dan nanti kayu ranwat juga bisa. One school, one siapa yang mengarai bisa satu macam school,
tangkaw siguri kita ngaso. Tuntulaw kapay perangon. May patrowan, may sirinan, nakaptan, may pano. May mabang iya namin iya namin. May pano sabat-sabat. Iuran, may pano patrota wasyasi, may pano. Kapakaparang kriyan, ang may paliligan, yapon ka siya. Dahil baba, kay nunod na ito na yiyas na ano, sa ipagkakit. Niyaray ni Pela, niya sa was paray. Pwede, nito mo na ray ka na kalala, ray ka, niyaray sabi sa mga mga nakapina ka, niyaray ko na ray ka. Hindi mo isang kong rin pagpa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 ppap May sa ikaw school ba school pa ang patuwa din. May o kit magkatilier o patuwa din. That's about this. Iyaran na, may aso, ipanik ito sa Leo, katunang sinulito. Bulian po, nakalap, o si speaker, o si lumalong po yung way. Dia at magkapil. Sudaban pagkawan kami sa yang Lukop, sa yang Sakadang, Lukop Pilir, doon na siya o sinumayin matalanin, kung niya, aray kung sawas, ng kasapin, magkakaroon. Kanangan ng pulparas, kanangan ng papa, doon, DGM President, sa kanangan ng may saritan ng kasasalitan. Meron ito. Kailangan kung may acting nagkakalaw, Mr. President. Ay susik kay ba parang kanya watch code, dapat ka sang iray, pas ka sa programa.
Kalanganin Joe School. Basta mga bilang mga pabelaw tayo kapre yang ray ma. Ayaw na bilang kapre. Asusay tayo ba ang karang panapat sa karata? Sa karata watch may panguya. Lukop School year 2020-2021 Salutatorian Mattress. O amen. Ay sa mga kusach. Lugayan. Miss Oklahoma May Alexander. Kailangan pinipig, pasalalian. Możemy rozliczyć zametanła, bo takiego kręcę na część do ustawienia kailangan na legal ciężka do wykończenia służb. Gdy mieć malinkian się umałusać, ojajcie na zametanła, bo takiego kręcę na jakaś tego trzymające się służb na miłość. Na jangaki, wygania mor, sunas powiedzenia kailangan do którego Mr. Robert, nagawin natin sa Tagalog language. Mulyaban po yung madalanin o may teaching na National Congress o Mulyaban. Mulyaban po yung madalanin pa na nagkagyaw. Common school and we probably the one year there. May patat na bala. Mulyaban na pagkakyaw ka na experience na. Which is president ko yung mga time. Siya speaker of the one year there. Mulyaban 36AH. No baba kan. Brings up what? Songgata. 8 etapas en Lukop Elementary School. John School o para sa mayang cash kebasya ng Chelgas o Chelgas Chelgas. Sabi nung may pupunta nga o cash ka na daw yala o pag manalang alimol sa gata. Pag manalang alimol kasalabi ang dasabon ng kahatos. May cash yung pupunta. Diba, lang kung may lang sa cash. Kuyan ka pa siya kung wala yung teach ka nyo sa sabon. O ya cuma sekadar sabah kalangan o sayo. Nono baga kan sungkata. O cenda daw harus terbuka. Kalau kurang itu o sawas lumai sabun nanti email agak istiqbal. Ay cuma satu kalangan kita boxes udah obsesikan para semen sama sekitar cecen pas school और दूसरा चीज़ में भी मैं गाने लगे मैं भी मैं गाने लगे मैं कब आया था आज मैं बुआ बना रही ना अभी क्या करूँ Luau, ikaw Norianti, John School Chorus and Lukop or Gawin karagalas lawas crash and crash siya dali out and ibukas lang ang second nangyari. Ipintada siya Norianti to teach, saan ka lasabi karanamas kawya at simal sa maratan. Kemudian kuburan acmal babaw ng kan brings up with o yung sungkata o sungkata kan process. Ika siya ang tamilalin na acmal sabi kong kinain ng arena sukain ng nagla ng gada. Awag sa mga kuburan ni Church
o sa mga kabayatan. O sa mga magkakaroon at suspasyasin ng sanay. Kapag pastulan sa mga mga. Alian Subsesh, inagkasyon mo yan teach kan. O kateteyang kumain sa rumay ko mga ombud sa silang olang masabihan kaso kuwa na kapalos mananso awalan namin. Kasi kakilala mas nila walang umaiti o balot sa rin kuwamili. O yes, sa kami kan. May nalamin nila may sa tatakpan, nandiyan may school. O hindi ang mga ganyan ang kumawal kung may lantis ka, kanagala-taran. Kung may lantis ka, kanagala-taran sa akalo ng kasi. Kung karala sa karatas ko, i-jam watch. Ikan dalawa yan, titish ka nagkasaburan mo, o gawin ka karak, tapos na may Suburan daw ay kakagabis ko ko archman. Archman pas kung nasa baka siya alam mo gano'n. Ang kakuita. O sa kakilala na sa butilo, kawarapap o basyaman kayo. Kailangan, masakan na sa chicha, makakutukan na ba siya chicha o wasakan magpap. Suburan na ba siya kagalan. Nag-reach mo sa kagalan. Assalamualaikum Miss Alexander bagi sa kanatang kasinan. Siya ay recovery ang mga lalo. Ang susek, siya ay pangkin. Para magkami ang watch sa kanatang watch, niya kaway o iray mga kasabol run watch kan. Sa kanatang watch, iray na wailan, pachokan, kino, Actors. O kawawapan sa mga matay kino actors in Ranwich, pang-pachosan, red amen, iray sa rikan ng kasabon Ranwich kan. O may dugayan, Miss Carmela Atli. Kailangan meditate MC. Muli bang kacang nanti cuma suka imenyang kacang sekarang kapun owa kan macam mana. Wani tu kacti and ramaj misal. Kumai kacang berliak koyang kap kata pish bukas okawawa sampai macam ini speaker and ramaj. Sampai macam ini speaker and ramaj kasih School West Lukop Elementary School na bakit 12 years ago. Kaya nga Jawata Puts High School o Kanagala na bakit 12 years ago. Kaya nga Jawata COM Anasan o Aleti Edgemont Associate of Art Degree AA ng bakit Nampalya Kutrilaw at Atawang Bulita Terminatin ni Israel. At Sapyatar ay sumatatag ng Bombay Supreme Court niya Clerk of Court ng Paryakut Cebu at Paryakut Isak Cebu. Ng Paryakut Isak Tuwa at Paryakut Isak at Atawang Bayamaw o Aleti ay sumatar Consular Certificate. At Pachola UOC, the University of Guam, ng Paryakut Isak Cebu at Paryakut Isak Cebu. O Pachawan Aleti ay Bachelor Degree ng Criminal Justice Minor Administration. Awiyayag Security Corps ng Guam Security Corps ng Paryakut Isak Cebu at Paryakut Isak Cebu. Sa ng Paryakut Isak Cebu, Manawag Ministerial MN Sawas ng Malaysia Legal Service Cooperation Bombay Office. Manakap Manage Pachawan Bayamaw Open Sakla or Exam o Layer MN Chawan ng Pagporo Tulapit sa Pera. Kumay kasing lang niya kasama o lupa Pinoy Speaker and Ramo si Mr. Benedict Roberts.
si Merit background. Hasil ini yang main tu. Hasil ini mungkin sebenarnya terus. Kemudian baca you mau baca patutkan mau kan mencian moi. Kayu mau nanti sama cewek coach, yes. Mungkin di katai watch dan watch benar. Dan watch was akses kalau dan sambil watch. Jadi menyan kacian lawan memang. Dokter kali siap adalah kali siap. Mungkin kali siap ni coba orang ni. Teman-teman yang juga di awal jadi antara mau di mana nalabas berusia itu ke mal kehidupan kali siap mau di usia ada kehidupan amor berusia kehidupan kali memosok jadi mau di mana aktif sekretari sang Balai Education tentang kata lain sebagai penjualan jadi yang mengambil saya akan bisa kuliah deh sang universitas Balai tentang education Ramirez silakan yang mulia untuk teori Ruang Medan Senator boleh berbicara ini aktif dan kata presiden or sabun ekonomi melakukan pemproduksi sesuai mau lebih sahabat obat Kembangkan apa disebut PTA yang memiliki offset yang apa-apa di school juga teletor rambut. Mereka kemarin kalau sebut rambut, tapi bila orang itu kuitan saya dia bukan rambut. Last kila itu mengkapun dia orang itu harus ye. Yang pertama, mereka bagi berarti from community coaching berarti from lain kata berarti itu maluau bukan. Language, jadi beliau bukan benar. Yang berarti kapun ki kata kuitakan. Misalnya semua ni udah sama-sama sebenarnya. Dengan ini school in Lukop elementary dan nilai sebar walu om melen sertifikat mukoita sekolah sansaran kawan benar sama-sama benar ia ini benar ada kau namanya bagi ini omat kawan sama-sama dia pakai amen jai naging kabaca-baca pene pueden urakan euche de kuita euche nawal nagaiba kikak mau kiyo hinan kunawat aben ini che hinan kunawo temukan aben ini che kan hinan kusaw che kan erbalaw din aso tumukan na ang palin eupen Peingai nopon, ay mo matmadaw o ay mo yung galalay kenapa yung pein o peingai ayat doon ay pagkabacayan pinakabacayan peinai o mejigan o ay Ariya Pwede may loling bang never siya Bahasan kesembuhan musuh-musuh sendiri Theory of Touch Jadi baru
Sarapan ng cuts, mapalira pa na o pinaleta po ikakan, yay kakay o kalaman ano sa town coach. O kumain magas ka sa Ramos kan, yung mensay rirariyaw, may kasampal kumelet, magmain kalawat, melet dati kakay o Ramos. Ibangga kamele magmain, kakachisulit siya, magmain kalawat niya o kach. Kaya tar walu ketua urus magmain sa kalawat. Tapi dia cerai kan, saya cerai, naik. Anak-anak cerai. Sekarang yang cerai, kicai, terkumai. Niya uyak siya recipicit niya cerita sama-sama malu, mona, boga sa kasay. Aramaskin golpe uikat po, aramaskin kamu, aramaskin sesuatu kuan lebih lebayakan ayat kapatal uiot setiap uiot sa kasay. Kamu lebay. Iman alulam mo, iman kang mo. Imenitamo, mermagus pitace ngay, omace ngay, kuegi ngay ce, karadai matmataw usap ngay ciki-ciko, kapasya niyeta omace ngay, ngay karadanan isi, dicipta kaya ano yamikan o ye watawat cincin. Kasa-kasa yung matmatong inanachi apsay kaanla wala kinyang uyat tami uyaro na pinchechep labo kan kanay tuwa checha like pinchechep o kan kanay me na elementary mesaling chimkan o nagulayakan uyala say kasampal kay data din magmatawa kay ako uriyaw kan Uyala sama-sama nguyapan wancu gede. Iya sekitar marmarai kita ro pokoknya kira song coco. Iya selar next demo. Imen dua lamo. Imen yang alamo. Aislang cek le. Iselar kasa de piche I knowledge nature. Penolai baba o digan o yenekan. O jonai wasan pusanakan aramasakan may cucuwong priyamer ni nanay matmatawkan o nanay lo yay ito kita tindiya dyan aramasakay wasang kay may cucuwong pacian kaya abi pacian o yang bagi salam kala-kala pay ngay pacian labo ito ako kami niyeta dan matmataw wala liyet koyet law dar o pinay o ngay pasyenta ay knowledge mila o tami pinay kan kamasangan karena isila kami niyeta Kagaya natawag kami ciptaan and lufla. Miyelay rabe, miye karatana gagawin. Imen mo yung isiling salar kakuyawi. Awi mo miye kami. Icipta kaya nang ikawin pasapiyay. Kuya, miyay o medjika. Kakawalian yung pasaykan. Matmataw o koyang kan nan kaskul matmatong dekat benekan siapiyata so ngiye ay pace necheyo o ngiye siapiyata metawata sampai ora menita sampai amiyata nebos min katofi puyan len o yala o mebuch bigin ko ramani abu sojo kala kala
Ikinala sa wasin kawi, patay nono, ikan, dan bukan, o belakang na nagpapakaikan, kaya wasa. O bisawin sa chikan, may kiyaratan na kansiyo siya. O kami, ilan ng siyang. Arwalun sa klarang katatuaw. Iinom siya yung pero-pero kulangos. Dapat magtuloy, ray-ray, ng takay kamanay. Walong katuwa. Kung meron kung kumain ka rin ka, kung kita, abos ito mo, wala kita, iipiyan sa kulo. Kumain lut, kau na bata, oraman ng dami ka, para kung kumain laka. Kumain lut, oraman ng dami, kumain kayo pa rin pinagmerin, o takay sa kulo kamatay, may langkaratalang. Pagkakot, oraman meron. Tapos na meron. Socha bibi lalamay. Meron na socha bibi lalamay. Pinalamay. Matmataw ka. Kung bibi di dami kapin lang. Dami kapin kapan. Dami kapin nalog. Oraman songkarus. Magamensong len tuyala orang. O sangkarus magamin perenti. O menuyala disoce irate. Oraman disoce irate. Iche chama-chaman menuyo oraman hapsoce pataki menuai pilinta ten sangko. Dia sos. Uyo oraman hapsoce uyak menuci. Karena tak belanja tamu kepan menuyala euran enuya mekot maka utang perhenti. Angkara seperti yang kumain ni. Ni dicin, itunya, itu dicin kita tahu angkara salah satu belum isi ni belum. Angkara salah satu cemele. Pemeli itu dicin sama saya kalau saya kata school, orang masuk ke tamu kepan menuyala euran, ini kematang sabun kendai. Mengiyalah lawyer, kalau lawyer, harus style lawyer, mesti tak boleh lawyer. Kalau siapa mengiyalah sabun main itu, ane lawyer. Kau beri, kau berusaha dengan naik berusaha. Mere siapa pun kau mau. Kayak ni kata orang ini kas ni macam tu. Harga main ketahui memang main. Perhenti, kaya ito nagmay perhenti. Niya may ikaw na kakalang piliw takeng kamaray, imenew kiyang may, o kabesi yung kumay, nagnawarin ng santa, hawi-hawi kumay. Akan kakadyan, kaluchi kumay, o ganela sa kumalang. O sote po itagay, nagmay kanka, kinsisuot kila, tapos yung kila, o yung kila, niyo yung naiyeseche. Kapag kakacin susi kumain, then dapat kumain oraman kumain lele orang. Koi kaya kumain oraman, dapat kumain menuyala orang, bini cara na menemen kumain. Pei na mai Pilipin, tua cece mai pil, kain segala kat tua watch, cece beliau bukan baru-baru kita terangis. Nanti kami awi-awi kumain, sama-sama narama sendiri, mai kancuwa mau wasagi. Sang wasagi, o kagachi sama-sama ngor ke may kansuo makap, may cekundran. Ako may sama-sama, iche pintuwe ka tuwa, amay saban tuwa may sabiyata. Nagmay lang siya kan segala rawat, may cecema sesis mo, detayo mo, biyagan mo, apnes may sila. Kesembuhan may lukat siya na mas matag. Pilata. Magaya si Oper, lepas susu medan ang kita, kung uang urangan ka. Cek mau pinata pui magkakantin ka siya. Masana mau, o kaparaneo, o pasan ki medan, yung tuwan na magkakitaran kiyo, kasi kabangya, kakampuita sa niya. Mabili na ramas, nag-ibas ka na, so si pasan ki medan, At sa Chuksa, kasunod na marketing road na sa Giray ko ang mga yun ang marketing road o pagkakas national road.
Yurai dan soal kita ki lawan dari pihak ini kan, lepas kawatai itu berkat dari orang itu kok, orang kap yang biru wasada ini, wasada lepas mencuba kamu, kap cuba kamu. Abu bilang, kecuali dokternya. Yurai kau pesan, yurai soal kap bawa ibu suci nak bilang. Met nakapara niya song kayo nag-chay dito ang touch na saka. Pasanedi sa ngayon, nakanan siya nil, o yuramani, o katakatapi, dahil perkumaloy, tegapuk, dahil suci ko itahan sukan. Suci ko itahan parata, pagkaroon kan parus dengan parata, paruya men suso mo cece tataw ko berkat kita. Personality o yuramani, kerja pilihan boleh ada, naleo share kan, and willing focusing, boleh ada, boleh nanti lagi, dengan tentang kamarai. Personality, tanya kan sejauh ini macam silakan ada parenti o kapten kami o kami ada o katawi, katanya. Ire di sangu tatong ki matmataw temetawata mewat me na pinyang kidata o ya kay mes kasandiya mes lang mo ita na pinyang kidata me jojo binuyata sa akin matmataw ki rai bin song sini media mekan kuita imen kabelele yang kumain me uye watch betul tatong na akan datang pergi laut. Beach mendan malas akan badan bersama plan B. Dia tertahu di plan B. Pasal dia je. Karena sebab. Ikasannya itu mikan wiara cok orang, makan apa jasa pengalah, eri wiara tak segera. Aiden pasal dia mo. Kau kasar-kasar di sini ay mau. Usuche so wagi unsa ko koyo en maray penire niya so woche ang pasan di mien na lale imen kenese makasoche tang kuita na kilangata tawan so kauchi o kareta soche kuita. Caman meniyong kakirta, kakukulang mo ang kailan kakukulang mo. Karena kete miyata mebot nagabahan kulula o lang mo rin. Pagkakiyarata magkakakatse, kuyata mausang mo ang kasapangalaan. Magabahan ko sa netigan lila euran o nga mura man niluyala sukata nagwuliyatin kakakatse, nagwuliyatin na niwawabis ka na nagway, matalanin, kontrey, profession. Sama-sama, ang kung nabata ang uramano, may kagampi ang parata. May kagampi ang parata, kaya huwag kita madaw. Sama no, socha may sa sumeman iti sawo. Sama mau iskol, buwan ang kirta, o magkasampal meron. Ino ya chapin kowa, takumay. O katete tuan kekirta nagmay buik talaga. O yala kasi yakin amenamin kumay. O may no nagmay kirta talaga. At katete namor kumaso. O gamitin raos. Araos para naglaro para nila tanong sa buwan. Agakaw na po ba tao lakaw? Kasi sita may lakaw pa para ito wado. Ije magaya sa naniya o laka. Pura man yung side lang. O side kuita. O ananin o sa kuita.
Kacamete maure me koros no kuita kue kicai koros no bene eu bene ketene rawo. Meren mie me marain koyo siglasan labji apeti eu bene macai gin uya kuita mie ayo raman keleo ia leti o di ile layo raman. Ajay lo raman nagchay laleti uwawalu kuitari. Eubene so sen mere la chay kan koros naleti o kapayana kuita ni. Tamak main magasakasabul rawat kasalaya at koros leo penrawat yang katete o yang berberenti ye wan eubene na kumai o kelene oso katakan eubene na nilai ta walu. Dengan elementary. Ismese, ele orang ini main kan lebawi ya keynote speaker, orang resebulan, orang keynote kota kan. Ismese, ele orang ini main lebawi anto sinuwe, tiang membuat kuasa lupa. Ele orang Aben kumain depan uya mulia ben, mulia teach kan, mulia betul ramai. Shaman, oraman, ini soce irata, kau soce koi, free. Apa sahaja ni oraman nakapagpataw ni kenuyala, oraman nagberen inang. Shaman metama kapala leuran panuya puita dulu, wing materani, wing bombe awi, o shaman mau, me eopena iso sa kapayata chay kakkan enaledi kapayata o puita kan nani, talahan put parusu. Kalahanin ko Mr. Robert, kung gawin mo, ay susunod kay Ivan, para na apat ko sa ride, matas ka sa programa.
Kalakanan, Joe School, ngilang mo, masama ko kaya kaprayan-ray na, wala ko lang kakulong. Ay susay chay ba bil para maganapot sa karatang which may baho yan. Lukop School graduation class of 2020 and 2021 valedictorian actress o sa karatang project ni Marilugayang Miss Benjamin Ferdinand. Thank you, MC. Good morning, ladies and gentlemen. It is with great honor to stand in front of you today to speak on behalf of the graduating class of 2020. Honored and great guests, fellow graduates, parents, teachers, especially our younger brothers and sisters in movement, ladies and gentlemen. Seems like it was only yesterday when we began getting to know each other, and yet here we are, bidding our farewell, getting ready to move on to the next chapter of our lives. Looking back over the years from when we were introduced to the basics of learning, as we began to make friends, to problem solving and critical thinking, followed by a pandemic which almost ended everything. Yet we still made it. What if we did not push through with the many changes resulting from all the challenges and the pandemic? It was all made possible by the unity that strengthens our potential to achieve and succeed by each and everyone gathered here today. And we are very proud of it. To our teachers and school principal for all the years of great care and pushing us to strive, we thank you. I ask that we recognize them with a round of applause. To our parents who's never ending love and believe in us, we love you and we thank you. I ask that we recognize them with a round of applause. To our remaining brothers and sisters who we share the very littlest things, no matter right or wrong, we love you and we will miss you. I ask that we recognize them with a round of applause. After these 9 long and demanding years just for this moment, we understand and will forever cherish the determination, perseverance, patience, and artwork and even sacrifices molding and supplanted embodying itself in the attitudes of every graduates. You all had a profound impact on the development of your graduating class today, which is no small feat and perhaps is the most significant and life-altering achievement we're worthy to recognize and acknowledge today. I would like to express deepest and most sincere appreciation to all of you who helped us get to where we are right now. More importantly, making this day a special and memorable one, closing a chapter of our life to begin anew in a love. All the efforts you invested in us to this day, we all have gathered to witness today. We thank you. I ask that we recognize their blessed presence with a round of applause. To my fellow graduates, thank you for all the love and challenges and all the ups and downs we shared and have gone through since day one. Today is indeed a great day to celebrate with family and friends, a day we have been waiting for since we entered AC 9 years ago. We finally made it. We are moving on with the chapter of free ride and free lunch. I thank you and congratulations to us. I encourage all of you to pursue what is more dear to you, who you feel can make a difference. I also encourage you to not only follow the opportunities available to you, but to follow your art and pursue a cause of particular importance to you. A famous philosopher of ancient Greek times once said, I think, therefore I am. It may sound abstract, but it is the very thing referred to by our forefathers of this Bombay Sarawilay out in the preamble of our traditional constitution, which referred to as Pilarana, which stated, Yan leme, yan pa, yan buya. I urge you all to choose your own path and continue to dream big with an open mind, knowing that risks always present, which mistakes are a crucial part for you to learn
and be able to stand up through life experiments. I cannot assure you of what the future holds for us, but I can promise you that the lessons we learn to this day have prepared us for the future. So let us continue to dream and act on these dreams to make them realities, especially what we hope them to be. Please remember, dreaming that acting is just an imagination which does not lead us anywhere, but an escape to a dead end. Continue to dream and remember, through Christ, all things are possible. Ladies and gentlemen, your graduating class of 2021, I thank you all. Kailangan ko may Miss Ferdinand, Chairman Gabriel Ma, wala pa lang naman. Also such, also presentation of special certificate that also kota sila buwidakan, forward, amen. Pati yung lugayang TSP rep, ang patrodado o patrowanta. And sa isa, nagsilgo babangan patuta ay sukses catch as ban son of CTSP kung tiray sa kailan nabas ka sa programa. Pwede ka naman. Salamat. Kasalilian na ito. Malgaching kukureya, wayan kang takita, kukawat sang tayo talent search program. Ngayon nga sa kakatang wow, kanta ni arala, pwede answer. Amowe, nachiyan kayo. Ngayon nga sa kakatang kapil, mawala kanta sa machay coach. Pwede sabay magpupundin ka palangan ng chela sa pares, makaretat chela ng sabay manditaran kaperin, kasawpan o katapat watch na Lukop school. Kimenta chawan, wow nini, sabay men kang nagpay tilabalat pares na palisidu, may mumotso, chiyak o kapermen. Wow kim perini pares, sambata pares, Ichay paras na coach that lacha was access language on merit may makaskas sa language. Sabang medyo liyashtan lacha walyanti DSP the talent search program choro yung nagsasawa sa rin school kan o bachawan tak silikoke. Amuwe ibinmen katetayang may saritan and kapwa na may paras Chingalay ko pwede language. May paras kastasabin. Sinugo ka chawya cha kasalaben. Sikila kay nemiyeman kung manaray chosulkan. Di namin natachel niya language chawya administrative assistant ng TSP office. Pero kayo ay sinugo na sa kanta chawanta yay perfect attendance. Mewewe mistocha ko na leo na rangkaw na pan na stanache program ng TSP achet kalantari language lela language. Kayo ang silgo and perfect attendance award tampacha lang Miss Oklani May Sorang Alexander. Karyawan Perfect Attendance Award tampacha lang Miss Pest Teacher Alexander. Karyawan Silico Atachawan Effort Award. Right, Cerebral Chorus Chimalengi, we amao at nan ka school, ikalele ng BHX since kilakay pa niya o nga kay Sir. Kayo na first award tampacha lang Best Teacher Alexander. Karyawan tampacha lang Miss Carmela Rose Atlee. Kasinuka ang tampacha lang Miss Christine Salons.
Katayu Pantachalang Miss Fiona Salens. Kailima Pantachalang Miss Belinda Moses Guardalome. Mayor Pantachalang Salutatorian Actress Miss Oklani May Soram Alexander. Kailima Pantachalang Salutatorian Actress and Baywatch Miss Vinchin Ferdinand. Kalangan Miss Yulin o inentapita pwede ko yung Most Improved Student Award na uya sa waspenya yung nantungan sa patawang program ay inentapita sa patawang kung kawalo ang kapasyawan tapos ko stage. Sinugawa yung patawang Most Improved Student Award na wawagi ceremony chumalen fi kakirta sang niya-check tayang program Benito Pensatlan, Ranitary School. Most Improved Student Award, Pantachalang Miss Christine Salens. Kalangan sa matapong kawalo. Pensatlan Silugo at Pachawan Leadership Award. Silugo yung Pantachoyang Mention School. Nagingkag ang kachkachana apapali ray chong school ka na naso paros sa children school lelang activity. Pwede ang Pachawan Leadership Award ay magkakita principal school and sa waso. Let's kita na Pachawan ng Silubog stage. Prinsip lang Silubog Masang TSC Program Leadership Award ang Pachawan Valedictorian Actress Miss Vinchin Ferdinand. Kalangan. Salamat ko may TSP. Ayo search bagi silugo mamil pachota o raigal ng kasama Brownwatch. Silugo batch magkateta Porsche School, Chiak Mau o Puitaran School. Abalak teta yang chorus na Seriat Pamen Bebat Pacu Mocai Ranwaj Gerai Koros Puida Afsang ni Pecek Kenene Terrop Kenene Nauyawi Kasalita men Miyaja Tadi Rai Serikan Arai Mau O Arai Porsan O Arai Inseno Etis Segala Ari Iman Kayong silikong naman, pasyawata yung silikong Porsche School o yung may lugar wali ba Abraham, magong kachta o kachkita silikong ka. Kayong silikong pasyawata Mr. Gerson Uzor. O karyang sigaw na kamsaglang sigaw bang pachalang Mr. Jovan Valentin. Kailangan ko may pwede ba bro? Silikon na bang pachalang ay suksek yung silikon Giacomo o nagpagit Right, wali ba Perez? Ako yan, kung yung kachta o kachkita, silbong kat. Kayong siligo, pachalang Miss Fiona Salons. Kayong siligo, pachalang Mr. Gerson Uzor. Kasulong siligo, pachalang Miss Christine Salons.
Silco Bambil Pachulang, Miss Oklani May Alexander. O kayo sa kanang Silco, ng tiyak mga Pachulang, Miss Carmela Adli. Kailangan ko Silco Maban Pachulang ang seskat ng Silco Puita ng school. The quality 4.0 GPA. Kayong Silco, o may pwede acting balik ka na nakalap, kung yan catch ta o catch kita, Silco ba? Kayong Silco Pachulang Miss Dance Teacher Alexander. Eva Pachulang Miss Carmela Adli. Eva Pachulang Miss Oklani May Alexander. Okay, so class Silco Pachulang Miss Pinching Ferdinand. Kailangan ko acting member develop. Niya pay okay Silco ta envelope na kaunafta. Envelope riyaw kaunafta sang Madalani delegation ng 10th Bay Legislature. Riyaw kaunafta sang Sumataw and Mesiso o Babang Kevin Pachota ay suwat siya envelope na kaunafta sang Waliyapan Madalani Paman ng Modern Legislature. O yung PTA President ng School Watch, Mr. Simon, kung yung catch ka o catch kita, ang malapriyaw catch. Ngayon, envelope Pachulang Salutatorian Addressing Round Watch, Miss Oklani May Alexander. Kariyaw o valedictorian address, Miss Thinking Ferdinand. O Pileo, Pachulang valedictorian address, yay Miss Oklani May Alexander. Oblea Bambil Pachulang valedictorian address, Miss Thinking Ferdinand. Kalanganin Community PTA President. I shall search as on presentation of graduates or mabang back of college, yay Principal in School Watch, Mr. the Honorable Max. Kailangan MC dan nanti Mone ban patoyan ane jual buko dan papa amoy ban patoyan yang paten sakaratan kapangkat waukan
metianger boy mele monki luko de la bela chorus na yang ket o yang kasarawi kawawi sebul matay kasabul enranwat wegie atay pato ket dan go sa Lukop ismal wa pan kuran so Lukop no ya so mesen so go sa wet yang ngomong so masa chorus pilihan kalian go sa wet o pilihan kalian go sa lemau yang dapat kerjau mau macam ni pwede na puko and baba o apa li sa macam school Lukop and gak sainsel ranwat irai pe nagap managapan men patong motai ranwat mayay pe nagap waliman managap wanaman me panale kadete o kamanaman may red nagsangar school wat o sang napuko may school ki pananaman county school kapinan mo yung bay o palikoros magay apapali school ka na mo yung bay kanwat iray pinakapugat manakapugat panale katete kalau kamanaman yang aray sumal puko lugtay kachparawat wiban pato lugayan William County School yay Mr. Ramirez and Gag ang kasabilan ray kat o kaloki ranot alaman Salamat. Pwede aso ipapakita kay George Carlao at siya wawan siya karamon mereka siya kupon at ipapakita siya rin ang may pacotot oras yang pilihan testo pwede kampuwat Uriantor County School kabina Ryan Uliabangan kastilap Narwat Suset yang katete o kanoktar di Ryan pinangap manangap at pangan ben kasi sa Narwat kasi boleh Narwat Susilu kali ini sedeo o kakairan kakatalangan tagagan mamasonti oray chay kachideo bena o kachikira iyo nabalaan ako naman o congratulations Lukop kailangan chorus first team kailangan ng principal kailangan ng chief and elementary ISO search yay ISO Pachungan Silicon Laksangkan o imetpegen yaso meseri kaban Pachota o Pachongan na rin chungan Silicon Laksangkan ay imetpegen na peniligan malan Pachongan na ng Chebas pwede ISO Mau and congratulate o Kamaramari at ay chungan seri beniligan Hotel o Pagina Bukarkaras Acting Secretary and Episode Pangyan Resmika Mahan Siglaman Mr. Holden Calio
Salon. Miss Fiona Salon. Miss Carmela Hadley. Miss Belinda Guardalona. Mr. Jovan Valentin. Miss Queen Ferdinand. Mr. Ricky Sanders. Miss Oakland May Alexander.
Secretary. For Mr. Blanc, Mr. Walton Collier. Kalanganin Pelinikan, Kalanganin Acting Secretary, Mr. Mendiola, Associate Chairman, Aisun Pakay, o Pasang Principal in School Watch, Mr. Max. Kailangan kayo muna iban patrawan Sydney tabi ay filmen brand kagir patrawan ko wala dyan wow nabiyaya kayo dami iban patrawan yay kabel pwede na tawagan rangot Ijmal kabel ban togo melen kayu nono papa penene wagi yi bututin puko tato me eleya Christian Ramot filmen uyaka pemwet togagi melel Lukop koros me lu den pan kubre wawet kakabemwet bil patoyan koros melel kayo kabengen togolan sebul macai office lab option president the option Kamarain, kapag kamarain na nobis dapat ang nagkapatapatwad pwede epoil sa wasakan magpatuto sukul kan koros yang mungkin Bombay nailen sabil kenyang payamagi na sa mga school in Lukop kapag acting secretary Mendiola Nogolianto sa Macaylo Islam o yang kawawi kalingana tatawagan ranot Plexual Kapel and Batulang sa Macay Mangmongan government and Wayne Bombay nagkapinakatin sapi Pelian kawan ako sunnet Sabul Macay William Baman yang coba kabung rai wagi agak sainsal Sabul Macay ke sebulin parwat rai unsak patan kabelan pintu kalang ofisin Wayne Matelenim managandang labalab capi Bansawat Apoy-apoy Bansawat Macay acting managandang labalab Honorable President
Kapumel Patutian Silape Tika Namor Loya Silape Momo Chowet Masota Jen Paswet Chapel Matay the Dog Rawat Pan Sotelingana Kalanganan Kapun o Pagsawas hindi kan nagpatrola mo sa pagmaterial kasaroyan ranwat malayan so namaw o napagin sa pagmaterial kasaroyan ranwat kalangan ng pamuntigan ay tingal kapun at dito pala sa pagmaterial kaspeaker ranwat mga nagapula-pulman may rai pugat may patumotay patawan pilata may ajan kubura pues so otra kena management Philippine betul kalau hol dipatowane irai dan pay papakita isme ramanan dia arai cuma men kawai keranut ayi marplata sebelum macam lawyer Mr. Robert dan muya sekarang kawai tu rai ranut mai ajan kubura Ejungal Kapel and Bill Patoya Chief Primary yang penagap mayang Patel Ranwat Miss Esielo Mrs. Esielo Mrs. Harris Kabungan Korusia Kecikiti Pacowanti Wilikiti sa bulungan langsung kesempuan Keterap and Nanmaray ng ranwat Nagpasanti ang ranwat O gusto yang Pace Kawawi kasarawi Sa matay Kasarawi ng ranwat Mai kecil kupurma Pragyo biya kosanti dan pindah kesebulan parwat Tama sansan rawat Bagasampan Yai Raisel Bukat Puen patoan Kairalai cuman Pato Aiban Lagi sebagai Puan Kak Sansan Ansyo guys Serikan pan patoy O irat yeway Aiban patoy bagita Dan kanay O koros Tayo May teway Rail Lukotokan Batikan capi Dan kak Kamuwe Komurumur O Paranin Ramot Jom sa matay serikan Ang saya tawan mo Di pangkatawan mo liang tingkit Sa parliament Panayin Lukop Ngayon PTA President Bagay niya parliament school watch Bagay kau ingit Kaitan kita sa patak Api panayin O kuya congratulations O kumay Kesebulan ranwat Kualagi Amay ngom Be Elekta chay Dengan ranwat Peren ranwat O chay pan Peren yang chay ngono para masuk iskil Kalangan kumay Kami man patuan pakaian ki Engkak sain-sain Ben parwat Mie Summer treatment Apel penerailkan Sotalel nempe Nakasanggi
Ong na tesin patwala school parwat. Mia kawan batar fan muyawi nan parwat. Poin kak sa salo kumain makasabul ramot. Mia sin ten parwat. Aswan sa kumala isilu rei elebeli stand up. Amai cumala patutawat. O mia nampen palasa amai cumala kan. Memen mapayan mia pagkata wai kata torope o kilang cumala o nampeu sang patoti sang demesa bisu patoti la en kat sansal me yang apun nice chapter nine sompong what ay spasa mala we pan what a memory niya pachapta ni isang payo sompong wasa wala cipu itu mah paling betul-betul kita cakap naman wasa yai sabala sekolah mana ni pon panggil patapan sabala kari ngamelele mai koros ramot mai koros poita mai koros marai lalong mia anso bagian eleta acai bangkak saudara nembe okay sampai sang ni acai purur tesogauci okay dari mamian cuma nembe parada sang le mai sabisu katodila en belau o kawan pata o kasbul o poi pamai pa uyawi chaptani isa pa yung sompong ang pagkakala panaytaykan kamalala mapitay pa pilmiya chief and primary Mr. Amiraj Pachanchain itaan pa niya pita baray kita ay sumol magagawa na bata o palasamat po ito pacawa na mewan pa so namelin cai kecenewang cerita o kamu rela rawat kelaharan kubur manusia alangan ko principal more no opportunity may eris ka na mga po acting secretary at pacawa sa yang sekarang Kalangan DU, major gue student batuan karya misal dari program. Oh, gue biasa, main penjual bro, gue cuma sekarang wow, dan pacarnya kan ada apa bertahan boy. Oh, cuma, and president, sama president, congratulations, mau mulai baru sih, menyaksikan rambut, jangan lupa nono. Principal of Batangkan. Dan pwede yang dia president was success o may spanta kawan sa pangalan. Ije elementary school nan wing medeni med president o ibaton ulian ki was success. Ay ban kalau kita ramot magsen kapay lebay sa ulisda and lebasem. Nalebay kamarain principal kung sa manwi. Dala sedikit di mabuti. Om mepit isong ka school, anak-anak kalau usia alih dengan kolonya, wewenang opsi student event dan taruhan kembali. Jadi sedikit mepit orang orang school bahwa tidak bisa berprogram. Baik, sempurna. Never me batuan. Pacangan saya jual kapan. Kami saya ramut. Mewiyang batuan, mewiyang siang kabayan tatawag ramut, napatoto sa masakan. Ibang batuan William di Panay Belabiji President, yang lagi sebelum observan, contohkan o uya cuma kabe o, サバスキーとチェ
and Ranwood and Isidupan Patuan is Politikak Science at the Chen Kapai also pada dog Ranwood will near Kalangan 4 hours. Associate Chair Bangka Chair na dulu opportunity sa pamajay program Ranwood o may lugaya tingan ako. Patuan bagi saya harus kita. Kailangan na nag-account Jesus Christus o limbagan ko o kami naman may saraw kan katin tibo may katin yayang kumay o kamakamanay kumay kukulat di manan saan o na o may saraw. Amen.